plug. Dobro jutro, rano jutro, evo nas po deževni noči. Situacija je bila takšna, da sem jaz moral iti sred noči ven na malo in veliko potrebo. Zdaj si pa ti zamisli, kako to izgleda, ker si ti v šotoru noč stisnen, v tisti spalni vreči. Treba priti ven, stari. Čevlji, pod streho kao, mokri do konca. In pol greš opravljati veliko potrebo, sred noči pada kisina. Hvala Bogu, saj midže si niso težili, zato ker je padal. In prideš nazaj v zjeban, moker, brez volje, zmatran. Stari moj pada, sem gledaš, daj se bo noter vse skup usul. Ampak se reče, ajde, pol sem zaspal, šotar je suh, ampak moji čevlji so pa čist mokri, bili so pod streho, ampak so se čist zmočili. Pri njemu noter, da pogledate pri njemu, kako je. Good morning. How's your night? Yes, not so bad. A little bit damp, but apart from that. Yeah. What about midges? How are midges? Yeah, Mitch is absolutely fine. No, absolutely fine. Nothing at all last night. Yeah, I told you yesterday maybe you should think about water in the tent, but you said fuck it. And what's happening? Yeah, it's flooded. Flooded? Flooded. Where? Apart from that. Yeah, we're all good. Oh my God. Yes. You have your own lake, bro. Yeah, it's fine. Anything else? Anything wet? No, apart from my coat. Coat, huh? Soaking wet coat. Coat. Oh yeah. Lovely. You put it Yeah. on the bike and just... Yeah. Or put it on the fence to, you know, just to dry it. Bro, midges beat me like 10 times. I got so big bumps, man, all over my body. So, zato smo pa mi dejansko, mi uporabljamo tole, da se puši, brez tega ne jeti. To moš nositi s sabo. Vidiš, on nos samo, he's wearing with it. And now he's using a fag. Yeah. Saving lives again. Yeah. Se pravi, dim rešuje. Avtan, ne vem, če rešuje. This spray kinda helps, but... Yeah, it doesn't really, does it? Huh? Doesn't seem to. Yeah. Well, I don't know how bad it is without it. What are we gonna do now? I have no idea. Park and go. And go search some coffee, eating, and just get the fuck away from these midges, bro. Go to John O'Groats, I suppose, today, isn't it? John O'Groats and a bit further on. I got no idea, we'll see. Aj, let's go. Evo ga, skoro smo ready. Jaz sem že. Richard just needs to strap on this and we are fine. Ne da sam hod v blatu. He's a mud eater. Mud, yeah. Yeah. Tako da dejansko človek ne premakne motorja, raj gazi tukaj 1 ura. Ok, ljudi moji, let's go. Starts like a Honda. We gotta find a gun. Oh my God. How the fuck? Pizda, pridejo pod rukavice, pod majice. In your glove. In your glove. That can't be my gloves, man. Go in your glove. Because your hands sweat, they'll go in. Fucking shit, man. Bježba. Get the fuck away from here. Stari, kamperanje na Škotskem je pa res hudo. Sej sem bral, da je jeba, pa da naj pazim. Se mi že čekaj. Sir, I gotta turn off. Opa! Dobro da imam jaz malo te... My tires are not slick like yours. A little bit... MS. Zdaj ga šlajda, stari. Koliko me je pa popikal midže so danes, prvo noč me ni. Pa zdaj je vroče rata, prej je bilo mrzlo. Ja, tukaj je ful jebeno to. Ne veš kako se obleč, daš gor. Boho! Ni to, ka naši komari, tu. Naši komari so mala maca za midžese. Midžesi pridejo v... To ti je ko je ena tolpa, gang. Znači ena mafija, pride ih več, stari, pride ih 10, 20, 50 komadov. I vsi nekaj, stari, udri po sirotinje, stari. I ti sam, komar prije jedan reveš, pičite i gre, stari. Ja volim komarje. Komari su zakon. Ovi midžesi, to su hudobne zadeve. Udobni čovjek, bože, to piju krv, stari, na sve načine. Bježno. Ajde vidim kako ćemo. Ja mrz ga, boli njega kurac. Mrz ga, jebe s njim. A kad si na Škotskom, leave no trace, smeće s sabo nosite. Tako da we are listening to them. Se pravi piše leave no trace. Lahko kamperate v divjini, samo ne puščati trace-a.
A mislite da vam spet videl jelena, stari, škašen jelen je. Evo, zdaj že piha. Ne piha, tam pa ni. Tak vam, stari, to je prav camel trophy. Opa! We're doing some off-road. Bro, it's a bridge. It's a bridge. Yeah. It's a river. What the fuck? Look at it. Look, hey, gledaj, spet črna voda. That's what was the noise. That's what was the noise. Yeah. Okay, let's go. Stari, reka od spod. Ne vem, če ste videli, ampak. Oh, fuck. It's gonna break. Oh, shit. Nosilc za kamero je počel. Yeah, I'm out. It's gonna break. The largest UK wind farm. Oh yeah, that's a wind farm, ja, to sem hotel povedati, kar vetrnice v morju, gled to. Vetrnice so v morju, neverjetno. Drugače pa ja, evo ga, pot se nadaljuje ob obali, je zelo dih vzemajoča, ampak baje na tej NC500 to še ni to. Baje ta pravo še pride, ampak ful je teh farm, ovc, konjev, krav, vsega boga imajo. Tukaj je ful tudi starih teh vasi, katere so zapuščene, kakšne 200 let stare vasi in so dejansko v ruševinah in ljudje pridejo tudi to gledati. Vidite pa tukaj v zadnji so tudi hiše, moderne hiše, kjer ljudje živijo. Tako da mi gremo naprej. Tale kombi mi je pa ful hud. Ko ima te spoilere pa to. A veš, to je ful hudo. To, kar sem videl, prvič, kar sem sam nisem mogel verjeti. Znači, nadaljujemo naprej. Ne moreš verjeti, kaj sem jaz najdel. S2000. Evo je. S2000. We gotta check out the S2000. Ok, tale je malo novejši model, kaj jaz. Se pravi, ko ima ta odbijač. Evo, rdeča armatura noter. Rdeča armatura. Who are you? Who are you? Nice car. For filming the car. You're angry for filming the car? No? Okay. Vse kar premislila. Evo, sem se kar odločil, da bom Vespo pripeljal sem. Dejansko je to Race Sand Beach. Tukaj kao ena izmed lepših plaž. Tako da mislim, da paše, da je malo slikamo zraven. Evo ga, ode Richard, prvi put vidi vod. Znaš kako je kod njih, voda i štapun, to je rijetko. Zanimivo je tam, da je tam golf. Ule Midgesi, tukaj so. Čim priješ naravo Midgesi. Tam je golf od leta 1890. Tam so krave pa ovce. Prav tukaj se ful ukvarjajo z živinorejo. Na desni strani imamo pa plažo. Zunaj strani so se pa videli tiste vetrnice na veter za elektriko. Ok, folk, mi smo hoteli dol pogledati un grad. Ampak ni nobene poti do tja, oziroma je zaprt. Tako da se boste mogli zadovoljiti z daljnim ogledom, tako kot se jaz. Pač neka ruševina starega gradu je ful dobro izgleda, tako, ampak jebi ga. Glej, ne moramo tja prijeti. Evo nas folk na Land's Endu, to je se pravi skrajni severni plac na Škotskem, tam je tudi ta lighthouse, do njega smo prišli. Evo ga, Richard is making stories. I am making this guy an influencer. He's becoming popular in England. You're gonna see him in a couple years banging just the most quality beaches around. On the beaches. Yeah, evo, to je Cairnsby Head Lighthouse.
okoli 200 teh lighthouseov je na Škotskem. So, Richard is so afraid to leave his helmet behind. That's unbelievable, man. He's like, I gotta lock everything, bro. We're going for 15 seconds. That's it. Bastards will nick it round here. These are old dudes and moms. They're not gonna steal anything, bro. They got money. They're just waiting to enjoy the life, man. They're not young, stupid kids who wanna steal things. Hajde da vidimo, let us see what's happening here. Hey, if you roll here, down, Oh, yeah. you think you can stop? Oh, go and get a bike, find out. Yes, just jump into the sea. Stari moj, le koliko je ptic, dobesedno, pač plavajo. Veš, koliko jih je na tisoče, ne vem, če se vidi to, ampak ja, zemlja je kar mokra, tako da lahko fukneš. Tako se čuti, da si na enemu parketu za košarko. Bro, oh, this is, That's why I come down here to get that. that's where birds are nesting, huh? Yeah. Oh, that's why there's so many birds. Let us see. On the side there. Oh, nice. Oh, look at the pigeons. No, the seagulls. Evo ih. Evo ih, kje so galebi. Zdaj smo šli pa še na drugo stran, skoraj pa bi tole falili. Oh my god. Poglejte si tole. Oh moj bog. Look at these cliffs, man. Oh my god. Da vidim, če še približam. Glej to, noro. Kjeri klifi, hej. Shit. To pa je ludnica. Kako to zgleda, kad spoznaš Angleže? Oni se malo pogovarjajo pa to. You needed a Slovenian to bring you here and it's your country. This is it. Shame on you. Ok, govna od ovaca so povsod, tako da morate paziti na mine. Ampak se splača. Oh my god, gled to. Oh my god, poglej si te klife, poglej si to naravo, poglej si te živali. To ponovadi vidimo mi samo na Discovery Channelu, ne pa v resnici. Wow. Ok, gremo počas. Zdaj bom takole kamero uporabljal. You ready? Ready? Let's follow the NC500 signs. You go forward, ajde. Ajde, smoke me. Ajde, pa gremo. Tle so dejansko turisti. Vidiš, to ti je ta točka, kjer ljudje parkirajo. Skrajna severna točka. Ovce. Tukaj folk kampera, spi. Spet smo se ustavili nekje na eni hudi plaži, naredili smo 20 km, nič kaj preveč. Jaz pa Richard morava tole posnet. To je neka plaža, nimam pojma, kjera je, ampak je ogromna. Se pravi, ful je daljša kot tista, ki smo bili malo prej. Zanimivo je pa, kako reka se izliva v morje. Tega ne vem, če sem še videl. Kje si, dogi? Kaj zdaj? Nisem še videl, kako gre. Nice, dogi. Glej. Huda plaža. In tole prije vse do sem. Tam gor je en grad hud. Mislim, gradov je tukaj ful velik, zato ker je Škotska se je sestavljala iz velik klanov. In vsi so se tepali med sabo. To je pol William Wallace združil pa vse skup, da so se tepali proti Angliji. Here we are again. Stavili smo se za en hud pogled. Ovce so takoj uletele. Ne, mislijo, da je čas za jest. Razočarati vas moram, nema jesti. Samo en crni vuk prihaja, da vas poje. Evo, da vas poje. Kje ste, šta ima? Ajde vidimo, kjera je najbolj pogumna. Kam zdaj bežite? Hej! Ne! Evo je, ova je pogumna. Evo je. Pridi, pridi sem. Dej, malo lizni. Da te uftim, da te odmah zakuljem napravim janjetinu. Hudo. Vem uvijek kako laufajo. Ovčke luškane. Acap, krma. Sve da me bo grizala. A? Ne. Drugače sem se postavil, ker je tam en grad. Poglej si to. Poglej si to. Še malo približam. Hud grad, ki ima jezero okoli ter most. Teh gradov je ful drugači in so res zanimivi.
toliko malo, da vam pokažem. Čez kakšno pokrajino se vozimo, smo pa med oblaki. Kakor vidite, to ni megla, to so oblaki. Dejansko je kar mraz. Kaj ovčice fine? Ti si najre vetro, vidim jaz te, ti si bodoča glumica. Nič, gremo. Kaj so smešni, kaj laufajo, ali pa zafuro, kva sem najdel. Lej. Fur of Scottish ovca. Nice, a? Evo ga, kamera se je malo poboljšala, where the grass is always greener, closing an ocean, prav, tole si moraš pogledati, glej ti ta pogled. To je noro. Iščemo plc za spanje, gledamo, če lahko damo zadnji motorje, nekako ne moramo priti. Ker je že kar ura ene, pol 8 se nam kar budi. Končno najdel plc ob cesti dejansko, ni vetra. Prej, ko smo gledali, pogled ima morank, tam smo gledali na zadnji, je ful pihal, nema žive duše, tam je en kamper, tako da mi dva sva rekla, da bo tukaj dala. Se pravi, zgleda kar, da se bo dal zabiti noter. Jaz bom tukaj, on bo pa tukaj nekje. Hey, there's some kind of... What the hell is that? Gled to. Like a fortress on that island, you see? 5 minut je minil, pa so že midžesi uleteli, stari. Tole kurmo, da jih odstranimo, pa namazali smo se. Ampak stari, teh midžesov je kad reka. Pa dlik, ti kjere čmare sem jaz dobil po obrazu od hrane, stari, od pice Lidlove, jebe jim. Pa evo, tole spašava život. No dokaj, me že vse srbi, vse pika. Gremo se stavljati. Evo ga, hoteli so postavljeni, tukaj gor sem, čeprav sem malo zajebo jaz. Pizda, če bo dež, pa če se lil, bo direkt ne šlo noter. Tako da tole je pizdarija. Nismo malo, nismo glih kaj preveč razmišljali. Imamo pa pogled dober. Tako da zdaj bomo malo jedali, pa direkt krevet. Evo ga, jaz zdaj ne vem zakaj, ali je zaradi dima, ali je zaradi unga mazila, zdaj midžesov več ni. Imamo pa mi tukaj zdaj večerjo. Tole sem kupil Decathlonu, 6 evrov skupil, kovrad ali jebi ga. Une njihove so po 1 evro, ampak tole zgleda malo bolj zdravo. Pa to, ajde da probam mi to, če to je riža neka. Good, hot and spicy. Ma kaj da ima not jasmin ali kva že. Dober drugač. It's okay, rice, look. Looks good. You wanna eat, Richard? No? I'm eating at the moment. I've got biscuits. Dober je. I'm good. It's good, man. Has nice taste. GG. Ok, folk, evo ga, še en dan se je končal. Sem v šotoru. Največja stvar je, ko sem jo pazil tle, je, da ura je 10:15. Še vedno je toliko svetlo, da kada je 6 ura. Sploh niješ filmga. Zdaj v Sloveniji je ura 11, kolikor jaz vem, tle je 10, ampak tema šele tle rata na severu Škotske okoli 12:30, tam nekje, da je res pitch black. Tako je zdaj malo počival, pa spavanje, pa jutro na novo, fajt z midžesci, zjutraj pakiranje, pa tamo naprej. Ajde, nočka. Dobro jutro, folk, kje ste, kvaj zdaj? Evo ga, noč je bila v redu, malo je padal, ampak ni bilo nekaj hudega. Edini problem je bil, ker sem na klancu, pa mi je spalka skozi drsela po šotoru dol. Tako da to je edina stvar, s katero sem se ukvarjal po noč. Drugače smo pa spali, 8-9 ur, ful dober. Evo ga, prišli smo v oblačno jutro, ampak nekaj ni midžesov, tako da moramo hitro spakirati, pa spizdati. Mi se je pa supa pasta razdrla, tako da se je kar posula po čeladi. To moram zrihtati. Tako da neč pospravljati, jaz pa pičeme naprej. Pogled pa je, škoda, ki je oblačen, ampak ne moš zameriti. Spet je to Škotska in to Portugal, Španija. Ja ga, mi se pripravljamo, jaz sem že skoraj popravil se. Lično ima še nekaj za nares. Teli so mi se kar stresali, vsaj pol, ker sem budala odprl pa pustil. Zdaj gremo v vodo, malo pojemo, pa pičimo naprej. Motoristi idejo, se peljejo. Evo ga, pa je začel deževati. Malo lahko,
pihljati in lahko padati. Tako da, v bistvu Richard še malo pospravlja, jaz sem ga pokril za hitrico, tako da ne bo glih mokar. Tukaj so ponovadi taka, kako bi rekel, take lahke padavince na hitrico. Pride pa gre. Pa hvala Bogu, da ni v njih težkih bilo do zdaj. Evo ga, takole se je v dežju. Makaroni. Kar v redu, moram priznati, ni slabo. Ajde Richard, move. I'm always waiting for you, goddammit. So it'll take longer, this bloody thing. When I start working, you are fagging. One fag, second fag, third fag, fag for a fag, fag on a fag, fag with a fag. Yeah, he's just fagging all the time, ljudi moji. That's something I would think about. Why does he always talk about fag? Because of midges. So you like to fag midges. No, it's fucking raining, ljudi moji. It's raining as fuck, man, you know? And I'm just fucking with him. Ajde, hurry up, let's go. Next time I'm just gonna have to run. He's gonna chase me. Oh, yeah. Your roba is on the floor, man. Ajde. You're gonna greet my friends. You're gonna say, Dobro jutro, ljudi moji. Dobro jutro. No, say it again. Dobro jutro, ljudi moji. Dobro jutro, ljudi moji. I lose it. You can't say r, Ruh. but you say r. R. With the front. Do it with the front part of mouth. R, not r. R. Do the r. You did never play as a kid with r. You never did that. It's different now, no, wait. Oh my god. You have like one cylinder. Or two cylinders, small. Boo, is more like 4 cylinders. Yeah. Do the 2 cylinders. Do 1 cylinder. Do the lawnmower. That's the closest I can get to it. But it's with the tongue. You just kind of like flip your tongue. You kind of like try to wobble it. Yeah, I can't do that. Okay, so you can say Dobro jutro, ljudi moji. Dobro jutro, no chance. I say ljudi. Judy. Not ljudi. Judy? Ljudi. L, ja. Yeah. L. Say L. La. L. Not la. L. L. Close. Front. L. 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 Just la. La. Bravo. L, ja. Leia. Bravo, ja. Le. Together. Ja. Lea. Bravo. Ljudi. Judy. Go, let's go. Ajde, ok, tukaj stojimo ob cesti, ne? In se vozijo avtomobilimi. In pač ponovadi so pari skupaj, se pravi starejši, mlajši. In pač večinoma moški vozijo. Zraven, ki pa ženske sedijo. Pa to je neverjetno, kako so lahko ženske posod po svetu enake. Vse grdo gledajo, vse so neke slabe volje, vse so neki mračne, ono. Pa jebote se, sam sedite zraven. Moški vas vozijo okoli, gotivijo, dajo vam razglede, vi pa ne, pa daj malo lajte na po pizdu materinu, stari moj. Pa daj zamislite si, da moški reče, nećemo više, evo, bodite na ulici. Kakšne bi polface bile? Do talije, bote. To ne moraš vedeti, stari, vse babe, kjerkoli pogledati. Kaj vam dogaja not v glavi, stari moj? Kaj vam dogaja not, šo bože? Na Škotskem, tamo nima iza kjerkoli, ste skozi neke narobe. Boga ti pitaj, kva je bilo, ama čisto vse grdo gledajo. Takole, a tipi normalni kupsivno veseli gledajo, skozi neki moj, to je lajte nab žene, majke ti, no. Like that. What, too much hassle? Why are these women all grumpy faces? I have no idea. I reckon the men want to go out, go enjoy themselves, and the women want to go at home, stay at home. Or otherwise. Washing up, I suppose. Always something else different. Yeah. They're all grumpy, man. I can't believe it, man. Awkward. Awkward. Okay, let us see if there's a woman. Yeah, he was watching. She was like straight on. Straight on. Look at this one. Yeah. Yeah, the same. Same. Evo ga, folk, parkirali smo, spet imamo en lep pogled. Iz sicer ena taka lepa plaža. Čim pride sonce, morje je modro. Tam je celo zipline in se lepo spustiš. To je eno mesto, Kennebane.
pa Rob Dan McKay. To je bil neki potovalec. Tole bomo trebali malo pogooglati. Drugač imamo pa Drnes 2 milje, se pravi, da tankamo, ker nam zmanjkuje benzina, WC-ji pa za smeti. Ja, problem je tle, v bistvu smetni. Nimaš kam na teo, zdaj vidim kanto za smeče. Tako da dejansko se vozimo, počas gremo, mrzlo je, vse je zarašen, pa telefon story, pa to ne bo šlo danes. Če pa hočete gledati dnevne storije, vi, ki ste na YouTubeu, pa followite me na Instagramu. Dinoti in boste videli dejansko dosti prej, kot vi na YouTubeu. Ja, nas folk, jaz pa Richard sva se ustavila vmes v eni taki trgovinici na poti, kjer piše veliko kofi. In sva rekla, da prija not. Imajo tukaj en tak mali biznisek, kjer prodajajo vse te spominke pa te fore. Fuli dobro pa za jaz imajo, malo je drago, ampak nima veze. Evo ga, coffee is ready. Thank you. Thank you. I knew you were gonna stop for the coffee. Yes. Coffee ones. She could, they're cold. She could make them warm. Sandwiches are cold. My place we don't have hot sandwiches. You should try it. Ah, Much better. it'd be more like cheese on toast now. Da ga pojedali smo, da vidimo view, kako se kaj vidi. View je hud. Predstavljaj si, kako bi bilo, če bi bil sonce. Včeraj smo nekaj malo sonca ujeli, to je neverjetno. No pa da vidimo, kje smo. Wow, kanjon. Če bi kaj jaz vedel več o tem, bi vam tudi povedal, ampak glej, mi se sam vozimo okoli in dejansko gledamo stvari in se ustavljamo vsakih kilometer, ker je toliko teh stvari za videti. Po pravici vam povem, če bi vam hotel pokazati vse, kar jaz tle vidim, bi moral biti z mano. Drugače ne gre. Tega je pač toliko tukaj, da pač ne moreš opisati vsega posneti, ampak glej, vsaj trenutke, kakšne se pa lahko ustavimo. Pa dokler ni dežja, res da pada, je super. Sam da ne dežuje, pa je cool, pa se da, če pa dežuje, pa je pa res smrt. Ampak ja, evo, da vidite malo, kako to zgleda. Piše danger, lahko padaš dol. Ne meči stvari, ker lahko poškoduješ koga, ker je folk spodaj. Spodaj pa je ena pečina, oziroma jama, kjer folk pride not. Imajo tudi ture, ta jama zna tudi poplaviti. Znači, evo ga, gledam, kje je moj friend, gledam, nekje je v zadnji stol, znaš mi jasen. Pa tole, ne tole. Gled te poglede, prava škotska Highlander. Prava Highlander škotska. To je tisto, zakaj sem jaz prišel sem. Gore, oblaki, dež, megla. Evo ga. What's up? What's up? What happened? What happened? I lost me plug. What kind of plug? Lost it. It's in my pocket. I found it. What kind of plug? Fucking Of the exhaust? valve. Plug. Power valve? Yes. Fucking hot. What the hell did you do? Fell out. Holy shit, okay. Evo ga, That's alright. servisiranje. I'm glad I found that. Fucking hell. How the fuck that shit drop out? Fucking unwound. Just hot, cold, hot, cold, hot, cold. It's come out. Oh, I lost the gasket, but never mind. Yeah, like here. where does it go? Right in the cylinder. Right in the cylinder. Oh my god, that shit dropped out. Yeah. Okay, that's gonna be an easy fix, but Yes. thanks God you found it. Oh, fuck me. And I'm like, what the hell, where is Yeah. Yeah. Listen to that. it? Yeah, I heard, you don't need it.
It doesn't work good. It doesn't work good. It still works like it. It's just bloody loud. I've got even less power. Ne. Ok, ljudi moji, evo ga prvi problem, ki je nastal v daljni Škotski, Powerwall mu je padel. So you need a tool. Yeah. Where do you have a tool? Is it far away? Bottom of that bag. Bottom. What kind of tool you need? 17mm spanner or an adjustable. Maybe I have. Wait. Maybe even a pair of pliers would do it. So. Straight out of there, look. Yeah, I did that. Come on. I knew something was going to happen. Come over here. Tell me what you did. Yeah, boss. Come Ah. over here. Ow, 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 ow. Right. Yeah, just like a 17mm spanner Spanner, what is or a pair of pliers. 19? 17 or 19. Let's have a look. Lost the gasket. Evo ga, zdaj mora popraviti. Fixed? Fixed. Ajde, Ready to turn it go. on. Thanks Dino for the spanner. Thank you, Dino. Yeah. Job done, look. Lifesaver. No! So, these tools are not here for no use. No. Ajde, turn it on, let me see. Still filming? Don't forget, like and subscribe. Yeah. And donate for the new gasket. Yeah. Be fine. Ajde, turn it on. It shouldn't be too bad. Let's go. Ajmo, idemo. Ajmo. Let's go. Training going crazy. Come on. Evo nas folk, mi smo v hotelu. Neki kijasku, pojma nijem kva je, dejansko pada k svina. In sva čist mokra, no vse imam jaz tole opremo pa to, ampak vseeno rokavice malo so začele že spuščati. Pa ni fore, da se vozva, ker dobesedno sploh ne uživa v vožnji, pa vse grem jim naju. Tako da se ostala v enem hotelu, ki pa je nažalost poln. Tako da moram iskati zdaj, če kakšen hotel ima prostor. Vmes bomo kupila kakšno kavo, kje pojedla, pa probala kje najde. Drugače pa vreme, gled stari. Pada k svina, stari. Res, orang. So you wanna eat, huh? Yeah, definitely hungry. Look. All that way then. Evo, fanti, dekleta, pogledajte si cene. Ouch. Yep, not so cheap. Yeah, no, not so cheap. You're far away, you're a rich customer I here. don't get go and fish myself. Yeah, for that money. Can't get that. Evo ga, mi smo se vseeno odločili za, thank you very much, za ribo. 30 € vredna riba. Ljebi ga, mi smo na Škotskem, ne ima to glume. Tako da, treba izkoristiti, še vedno nismo najdel hotela. Se pravi tole, zdaj, ko daš v usta, tak okus ima k miške, vse veste miške. Miške, isto testo. Brez okusa, ni slano, ni nič. Oni uporabljajo kis, ko dajo gor. So da moraš sam posoliti, ker dejansko nima okusa. Ok, zdaj sem se najedel. Nekaj malega je ostalo, porcija je bila kar zajetna, samo čist brez okusa. Se pravi, samo meso, ribe, ni nobenega okusa. Kakorkoli sem solil, pa daju ta kis, ni okusa. Tako da od 1 do 10 bi dal cifra 3. Tako da ne bi jih šle priporočil. Tam, ko sem jedel Maj fried pan, čisto tako ulična kuhna, je bila pa 12 funtov. Tam bi dal pa 7, 8. Tako da jo, zdaj veste. Ali Richard uživa. Evo nas zun, pred tem hotelom, ko smo bili. Richard išče svoj dežni kombinezon, jaz ga imam na sebi. Tako da mora vse razmontirati. Smo pa tukaj pred enim jezerom. Tukaj je jezer milijone, hribov milijone. Glej sam tole, tam je, noro je. Čisto tipično škotsko vreme, mokro pa mrzlo. Ura je pa skoraj 6 zvečer. Čeprav tukaj je tema šele ob 12 po noča, ne. Tako da dejansko se ne bojimo teme, ampak gremo zdaj na 20 km dol nižji, da vidimo, če je dol kakšna soba v enem hotelu. Če ne, pa peljamo, dokler ne najdemo. Če pa ne bomo najdel, pa jebi ga, stari moj, pa ne vem, pod motor pa udri spavanje.
tam, gledajte ga, pravi onaj škotski. Na uni strani imamo pa tam slapove, gledajte si zdaj tu. What's going on, Gričar? Going out a little bit. It's not raining in the house. Is it windy? It's windy, it's wet, it's horrible, everything's wet, everything's shit. But we're still loving it! Evo ga, grad je tam, ena plaža, hudo, in pa en potok. Potok lepo žubori, ko scena iz Gospodarjev iz prstanov. Tam je una vilinka, s katero Dino je imel romantično dogajanje ob slapu. Zgori brez, seveda, ona. Jaz pa spodaj brez. In so tukaj lepo romantiko tolkla. To se prav spomnim. Direkt iz zemlje pridem. In pa lepo tukaj prideva na grad, kjer se poročiva do konca svojih srečnih dni. Dobro, to dokler ni Instagram prišel, pa je vse zjebalo. Pa šla. Nima veze, evo ga. Lep grad. Nijem pojma, kva je to za en grad, ampak je. Pogooglite ga, no. Komentirajte spodaj, kva je to za en grad. Ajde, da svi frajeri še veste. Evo ga, folk, mi smo najdel končno sobo. Danes je res gnil dan, zunaj dež, megla, mrzlo. Danes smo preizkusili opremo za dež. Vse kar dobro držal, edin pozabil sem, oziroma mislil sem, da ne rabim prevlek za rokavice. Rokavice so bile mokre, čeprav so bile noter še suhe, ampak ne vem, koliko časa bi držale, če bi ustrajil tak tempo. Noč jedli smo tisto fish and chips, bilo je za noč svina, 30 € je stal, tako da mi je bilo kar slabo pol. Ampak dejansko smo prišli v en drug mest, malo večji mest, in smo dobili sobo, tako sobo, gled kakšna. Tako, 2 pograda, vidiš, vzad imaš pač umivalnik, WC-ji so skupni, tuš je skupen. Smo dobili poceni za 80 funtov, se pravi 40 na osebo, tako da smo veseli te sobe več, kot ne vem. Marija, unga se veš. Dejansko smo v Nemčiji zlula neki en mest in smo tlej in so se glih pogovarjali od zdaj naprej, če sva vsak dan v sobi, takole bi bilo super. Pak neč, jutri imamo check-out ob 10. Ne vem, mogoče bomo vzeli še eno noč, nimam pojma, bomo vedeli. Ampak nadaljujemo naprej. Tako, Škotska, da bi do zdaj ful rekel, da so bili neki hribi, pa neki tako kot pri nas v Alpah, da res une višine, pa to pa unik, da ti voziš po robovih, pa to, pa gor, nisem še doživel. So pa gore ful lepe, tako prostrane, poljane so, všeč so mi tiste planine v oblakih not, pa te reke, potočki, ampak dejansko mislim, da vsa ta lepota bi ful bolj prišla do izraza, če bi bil sonce. Vseh teh 3-4 dni sonca je bilo tako 20-30%, so mi glih rekli teli Angleži pa to, da dejansko so oni imeli 2 meseca zdaj sonca in zdaj glih nastalo deževno obdobje. Jaz pa nisem mislil, da bo junija boljš kot maja, pa sem zgleda zajebil. Tako da nič, jutro stanemo, zjutraj pakiramo, pičemo naprej, kam pridemo, nimam pojma. Vem pa sam, da hočem videti tudi grad od Highlanderja. To pa mesec tam na Isle of Skye ali nekaj tazga. To je to, I'm out, mi gremo spat, pa se vidimo jutro.